Dobro večer, poštovani gledaoci. 21 sat je i evo nas u još jednoj emisiji predviđenoj za predstavljanje, predizborno predstavljanje. I narednih 60 minuta je rezervisano za predstavljanje pokreta Dveri. Sa nama večeras magistar Predrag Mitrović, član uprave rukovodstva Dveri. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. Rekoh, 60 minuta vremena da predstavite pokret Dveri i eto, za sam početak možda prava prilika da nam nešto kažete o izbornoj listi vašeg pokreta. Uistinu koristim priliku da vam se zahvalim na pozivu, na učešću u jednoj emisiji, doduše na lokalnoj televiziji, ali bez obzira sa mogućnošću da pokažemo sve ono što pokret Dveri radi i zašto se zalaže. Da bi neko upoznao pokret Dveri, morao bi da čuje za pokret Dveri. Pokret Dveri, međutim, funkcioniše gotovo 15 godina i zadnjih 2 godine je nakon određenih analiza rešio da uđe u političku borbu, jer sve ovo što smo do sad radili ovih 15 godina moralo da se realizuje preko određenih političkih partija i sve one naše ideje, kreativne ili kako god, morale su da budu sprovedene upravo preko ljudi koji su za uzvrat tražili bilo kakav vid pomoći ili bilo kakav vid korišćenja nekih naših resursa, naših saznanja, a onda smo došli do saznanja da bi najpametnije bilo da ako već to sve znamo da uradimo, to uradimo direktno i bez posrednika. Pokret Dveri je nešto što je gotovo dugo vremena na političkoj sceni ove zemlje bilo zabranjeno čuti, da postoji i da kao takav radi ono što ćete upravo sada čuti. Ono što ćete sada čuti neće kazati niko od političkih stranaka, niti u vlasti, niti političkih stranaka u opoziciji. Iz tog razloga što su gotovo svi, za ovih 14 ili 25 godina, u jednom posebnom zajedničkom poslu. Zajedničkom poslu gde se deli plen ove države po izbornoj kvoti, po rezultatima na izborima, gde se kupuje i prodaje, gde se godinama unazad trguje interesima građana i pre svega s ciljem da se zadovolje lični i partijski interesi. Političke stranke i političke partije na sceni Srbije nisu ništa drugo nego, mogu slobodno da kažem, zaštitnici partijskih, stranačkih i ličnih interesa. S druge strane, mogu slobodno da kažem da su zaštitnici tajkuna koji ih finansiraju, da su zaštitnici velikih inostranih preduzeća za koje lobiraju i da su zaštitnici velikih svetskih banaka koje ovde već godinama unazad funkcionišu, a funkcionišu na tržištu koje je oslobođeno od domaćih banaka. Mi živimo u jednoj okupiranoj zemlji i to svakome treba da bude jasno. Okupiranoj na jedan poseban način, ne oružjem, kao što je to rađeno tokom Drugog svetskog rata, već ekonomijom i ljudima koji su u najmanju ruku sluge tuđim interesima. Ni razbijanje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, niti one godine sankcija, niti besomučno bombardovanje tokom 1999. godine, razaranje infrastrukture, privrednih kompleksa, puteva, mostova, nije do te mere i u toj meri razorilo srpsku privredu i naciju kao što je to učinjeno nakon petooktobarskih promena. Mi smo u proces tranzicije, kako su je nazvali, ušli poslednji. Imali smo iskustva svih prethodnih zemalja tog zapadnog, odnosno istočnog bloka, izvinjam se. Imali smo iskustva i Poljske, i Češke, i Rumunije, i Bugarske. Mi smo oslikali pravi, pravcati, neoliberalni koncept ekonomske politike, izvorno definisan od Jeffreya Sachsa kao idejnog tvorca, koji je zahtevao sledeće. Sve mora da bude privatizovano, država treba da postavi pravila igre i da se u ta pravila ne meša, da ne prati tokove i da ne nabrajem dalje detalje tog neoliberalnog koncepta. Svesni smo svega što nam se desilo, a posledica je upravo toga.
pod onim patronatom liberalizacije, pa onda slobodnih kretanja, nekih ljudskih prava i tako dalje, mi smo se našli u jednom vrlo neprijatnom, u neprijatnoj situaciji i situaciji iz koje vrlo teško možemo da izađemo kao država i kao narod. Sve ono što se dešavalo godinama unazad upravo je posljedica ovog sistema koji nam je nametnut. I verujte, danas nije važno ko je vozač autobusa koji za 200 metara sa svim putnicima sleće u provaliju. Da li je to Dačić, Vučić, Dinkić ili neko sasvim treći. Ono što je istina, da ako budemo nastavili ovim putem, zajedno sa svim putnicima ćemo slediti u provaliju iz koje nema spasa. Gospodine Mitroviću, ovo što ste nam upravo do sad rekli, može da se onako svrsta u neki vaš predizborni program i sve ono, odnosno vaše želje i nastojanja da ne bude više ovako kako po vašem mišljenju ne treba da bude. Stav o raspisivanju i o održavanju prevremenih parlamentarnih izbora kada je u pitanju pokret Dveri. Pa, realno se postavilo pitanje odmah posle đurđedanskih izbora i sve one pljačke izborne pljačke koja se desila, gde je pokret Dveri još tada prelazio cenzus i imao mogućnost da ovo progovori par godina pre nego što sada javno govorimo, po nalogu velikih očigledno sila i ovih stranačkih vojski je na jedan volševan način broj glasova pokreta Dveri spušten ispod cenzusa i stvorena mogućnost da se druge političke opcije, podobne inostranim partnerima pre svega, nađu u novoj vladi Republike Srbije. Neverovatna činjenica koja je tih dana iznenadila gotovo sve bila je sama nagla promena politike Srpske napredne stranke. Praktično za sve ono što su se zalagali u izbornoj kampanji, kao i većina njenih koalicionih partnera, je najednom promenila uopšte kompletnu svoju politiku. Mogu slobodno da kažem, čak prihvatila politiku LDP-a. Sada jadni Čeda nema mogućnosti da se zalaže za svoje inicijalne principe, jer je principijelno politiku LDP-a prihvatio Aleksandar Vučić. Sve ono za što je se zalagao LDP, sada realizuje Aleksandar Vučić. S druge strane, politika Demokratske stranke, vođena godinama unazad, je dovela pre svega do ovog katastrofalnog stanja u ekonomiji, ali i do velikog problema sa onim prihvatanjem sporazuma koji je doveo do izvlačenja pitanja Kosova iz Ujedinjenih nacija i razmatranje tih pitanja u Briselu. Sporazum Stefanovića i sve ostalo, najednom su po meni želji da sačuvaju Tadića pustili niz vodu Demokratsku stranku, njega evakuisali na sigurno, a onda rodoljube, po znacima navoda, doveli u situaciju da urade sve ono što je trebao da završi Tadić. I za Boga, upravo se desilo to. Sporazum i prihvatanje Briselskog sporazuma potpisali su, za Boga, nekad veliki prvi potpredsednik vlade, nekadašnji radikal, nekadašnji borac za srpsko nacionalno biće i tako dalje, gospodin Vučić, uz takođe jednog pionira, gospodina Miloševića, koji je naprasno definitivno postao evropejac sa svim tekovinama Evropske unije. Samo mi recite, da li po stavu i mišljenju pokreta Dveri je pravo vreme za jedne prevremene parlamentarne izbore? Iz našeg ugla je vreme sigurno i trebalo je čak odmah da nakon kršenja ustavnih normi, potpisivanja sporazuma, praktično kojim se Srbija odriče Kosova i Metohije, priznavanjem izbora na Kosovu i Metohiji i kršenjem Ustava, trebalo je odmah raspisati vanredne parlamentarne izbore. Šta više,
Po, evo, već godinu i više dana se Ustavni sud uopšte ne izjašnjava o onome što je urađeno u Skupštini Srbije, gde je definitivno prekršen Ustav Republike Srbije. I daj Bože da bude od koristi da se pronađu snage koje će u najmanju ruku staviti do znanja svim tim monopolistima na bavljenje politikom u ovoj zemlji, da postoji i neka razumna snaga u ovom narodu, sačinjena od slobodnih ljudi na koje oni ne mogu da utiču, jer nisu ih niti kupili poslom, niti su im omogućili bilo šta, koji će imati dovoljno hrabrosti i znanja da se suprotstave argumentima i pričom i da iznesu sve ovo što sada danas ja imam priliku da kažem. Na političkoj sceni je gotovo svima jasno da, evo, već 14 godina mi živimo kao taoci jedne grupe ljudi koja iz dana u dan preslači dresove, menja politička mišljenja, prelazi iz političke partije u političku partiju. To govori sada o jednom vrlo indikativnom detalju onoga što je nemoguće videti bilo gde u svetu, osim ovde. Sada su svi zajedno. A moje neko viđenje zbog čega su oni svi zajedno je sledeće. Svi dosad viđeni političari na političkoj sceni ove zemlje su učestvovali od 2000. godine na ovamo u svim prljavim rabotama, u privatizacijama koje su u najmanju ruku, mogu slobodno kažem, bile kriminalne. I danas jedni drugima čuvaju rep. Ako vi budete ćutali za ono što se desilo, a znate, jer ste upoznati dolaskom na vlast, mi vas nećemo napadati. Ako budete progovorili, onda ćemo morati da se branimo. A ako ćutite, onda ćemo vam pustiti da radite isto što smo radili i mi. I tako, evo, već 14 godina za redom. Nema ko da im stane na put. Nema ko da im jednostavno kaže, ljudi, ajde sad malo da porazgovaramo o nekim stvarima. Kako je moguće da ste vi, čovek sa platom od 500 eura, na primjer, mogli da budete kupac na jednom preduzeća koje vredi 10 miliona eura? Odakle vam odjedan put toliki novac? Šta se to desilo? Kako vi možete da mi pojasnite sada jednu takvu situaciju? A svi smo svedoci šta se dešavalo u ovoj zemlji. Privatizacija je doslovce jedna kriminalna radnja ovde, ali opet naglašavam po nalogu i uz blagoslov velikih i svetskih multinacionalnih kompanija, pre svega, i zemalja. Najveći problem ove nacije u ovom momentu je način na koji funkcioniše država. Država funkcioniše na principu neprekidnog zaduživanja. Neprekidnog zaduživanja nalikom na jednog narkomana koji svaki put kada uzima drogu, uzima sve veću dozu. I verujte da taj naš narkoman, uzimanje sve veće i veće doze, će gotovo vrlo brzo završiti svoj život. Za gotovo 15 godina unazad posmatrano, gledajući na 2000. godinu, stanje javnog duga ove zemlje bilo je oko 5 milijardi eura. Danas, računajući stanje javnog duga, računajući obaveze preduzeća u Srbiji i dugove stanovništva, mi imamo dug od nekih 50 milijardi eura. Sam javni dug učestvuje u društvenom bruto proizvodu sa 61,3%. Zakon kaže da je optimalni iznos javnog duga u strukturi društvenog bruto proizvoda bio 35%, pa ga je prethodna vlada pomerila na 45%. I evo, bez obzira na tu činjenicu da su sami dali za sebi pravo da tu granicu pomere, oni imaju gotovo duplo više javnog duga u odnosu na ono što je zakon propisao. Sa druge strane, imajući upravo tu priču javnog duga, moramo da kažemo da je struktura javnog duga vrlo nepovoljna po Srbiju. Negde oko 80% javnog duga je dug izražen u dolarima i eurima.
što znači da svako dalje pomeranje kursa znači smrt za ovu državu i povećanje duga, jer praktično se bruto društveni proizvod obračunava u dinarima. A da vam pojasnim zašto smo i na koji način došli u situaciju u kojoj se nalazimo. Mora da bude svima jasno. Interes zemalja Evropske unije u ovom momentu je da nas ima kao tržište sa nekih 7 miliona stanovnika. Poželjne veličine. Dugo godina unazad analizom svega onoga što se dešavalo, potvrđuje se pretpostavka da je sav javni dug u rasponu od 5 do 50 miliona eura i ta zaduženja završio na sledeći način. Privatizacijama i stalnim zaduživanjima vrednost dinara usled povećane ponude deviza je stalno rasla. Sa jačanjem vrednosti dinara roba u inostranstvu je bivala jeftinija. Sa tom jeftinijom robom u inostranstvu trgovci u zemlji, logikom ekonomista vođeni, su kupovali robu u inostranstvu i dovlačili u zemlju. Na taj način, ponudom kvalitetnije i jeftinije robe, domaći proizvođač nije mogao da proda sopstvenu robu. Polako je bio prinuđen da smanjuje obim proizvodnje, jer je sopstvenu robu nagomilavao na zalihama u magacinu. Ako je hteo da obnovi proces proizvodnje, mogao je da ga obnovi samo u nekom umanjenom obimu. Za taj umanjeni obim proizvodnje mu nije bilo potrebno više 10, već mu je bilo potrebno 5 radnika. Sve do onog momenta dok praktično na taj način nije stavio katanac na svoje preduzeće. Šta se dešava, samo da pojasnim sa druge strane? Novac koji smo dobijali kroz kreditne linije bio je definitivno strogo kontrolisan i namenski. Nije MMF dozvoljavao da se taj novac troši za infrastrukturne radove, ulaganje u direktnu proizvodnju, podsticanje, zapošljavanje domaće privrede. Već praktično je bio ograničen namenski za određene kreditne linije ili kupovinu robe sa poreklom iz zemalja odakle smo vukli kreditne linije. I šta se desilo? Neprestanim povlačenjem tih sredstava koje smo ga uzimali, nama su ostajali dugovi i ostala je njihova roba, a mi smo praktično na taj način podsticali privredni rast zemalja iz okruženja, pre svega zemalja u Evropskoj uniji, i podsticali njihovu zaposlenost. I taj ekonomski model, evo već 14 godina, svim onim ljudima koji se bave ekonomijom, jednostavno pokazuje problem na koji svako od ovih koji se bave politikom treba da vidi. Gospodin Dinkić, ja slobodno mogu da kažem da je jedan od autentičnih predstavnika politike sprovođenja neoliberalnog modela i kao takav, da ne iskoristim neku pogrdnu reč, ali svakako mogu da kažem da je jedan od grobara srpske privrede. Nije samo on. Tu je cela ona svita ljudi koji su zarad ličnih, malih, sitnih interesa donosila u Skupštini Republike Srbije takve odluke koje su se odražavale ne na rezultate domaće privrede, nego su jednostavno išle u prilog svim stranim interesima. Onim interesima onih zemalja koji su par godina nas držali pod sankcijama, pa kada nas nisu ni tada pokolebali i slomili, onda bombardovali i jednostavno od nas posle svega napravili jednu bolesnu naciju, jednu naciju koja je bez perspektive, jednu naciju koja je sa teretom jedne velike krivice. Znači, nama je, pored činjenice da smo bombardovani i da smo živjeli 20 godina u okruženju takvom kako jeste, još nametnuta krivica da smo
zločinci, da smo ljudi koji su izazvali sve ratove na Balkanu, a evo ove godine se polako priprema obeležavanje 100 godina od početka Velikog rata i za Boga opet se kreira neka nova priča o početku tog nove istorije sa zapada, gde su Srbi krivci za početak tog Velikog rata. Gospodine Mitroviću, vi ste delimično možda i odgovorili koji su najveći problemi sa kojima se Srbija danas suočava. Možda je ovo samo deo problema koji ste vi... To je samo deo problema. Koji ste vi izneli, ali kakav je stav pokreta Dveri po pitanju Evropske unije? Delimično ste odgovorili i na to pitanje. Pa evo da kažem otvoreno, ta priča SNS-a, demokratske stranke, nove demokratske stranke, ne znam ko su svi ovde novi kada je već 15 godina su samo preslače dresove, ali su novi očigledno, je da je to veoma poželjno mesto za život. Ko hoće da bude iskren, treba da pogleda statističke podatke na Eurostatu, odnosno na statističkom portalu Evropske unije, na kome lepo stoji da u ovom momentu Evropska unija ima negde oko 36 miliona nezaposlenih. Da Evropska unija u strukturi nezaposlenosti od nekih 12,5%, gledano po zemljama, ima enormnu stopu nezaposlenih i to pre svega u strukturi nezaposlenih mladih. 55, 56, 58%, pre svega se ti podaci odnose na Grčku, na Portugaliju, na Italiju. I model o kome sam malo pregovorio će se i dalje potvrđivati. I pretpostavke stručnjaka govore da će ove godine ostati bez posla 40.000 ljudi u Srbiji upravo na ovaj isti način. Jer je onaj naš narkoman iz malopređašnje priče naumio da ponovo se zaduži još 5 milijardi eura kako bi za Boga održao stabilnost javnih finansija. Sa druge strane, opet će veštački održavati vrednost kursa, opet će i na isti način guverner Narodne banke da tvrdi kako imamo najnižu stopu inflacije poslednjih 20 godina, ali da bi bila pravi guverner Narodne banke i istinski borac za narod, trebala da kaže da, ostvarili smo stopu inflacije od toliko i toliko procenata, ona jeste najniža u tom periodu koji se posmatra, ali je za Boga zaboravila da kaže po ceni 250.000 radnih mesta. To bi mi kao u fizici. Svako telo bačeno u vis mora da padne na zemlju. Zakonitost. Kao što je i zakonitost, tu ne treba nikome da se pojašnjava, to ekonomisti znaju, da povećanje nezaposlenosti za 1% utiče na smanjenje društvenog bruto proizvoda jedne nacionalne privrede za 2, 2,5 do 2,7 u zavisnosti od stepena razvoja nacionalne privrede. Nema tu filozofije, nema laganja. Mi živimo, evo već decenijama, u jednom imaginarnom svetu gde se nama, svima, ljudima od znanja čak, od poverenja plasira priča da mi uistinu lepo živimo. Da je nama svima dobro. Da, za Boga, upoređujući rat i sve ono, mi sad živimo idealno. Nemojte da vam dođe neko da vam ispriča priču pa da vas vrati ponovo u rat. Najlakše je manipulisati narodom ako ga dobro izgladnite. Ako mu ukinete sva prava. Ako mu ukinete prava na rad, ako mu ukinete prava da govori, ako mu ukinete prava da sluša, a to oni čine upravo partijskim zapošljavanjima i negativnom selekcijom, jer oni koji su lepili plakate odjedanput postaju direktori javnih preduzeća ili na nekim rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima i na taj način utiču na smanjenje nezaposlenosti. A sa druge strane, šta se dešava sa kreativnim ljudima, ljudima od škola i ljudima koji su završavali ove fakultete? Za njih nema mesta. I svi oni koji iz inostranstva dolaze ovde sada, zapošljavaju, otvaraju se tačnije firme koje su radno intenzivne, znači zahtevaju veliki broj ljudi koji će manuelnim radom da učestvuje u sklapanju određenih proizvoda ili pak obradi nečega, a nema mesta za
ovoliki broj intelektualaca, jer za Boga oni ili će raditi kao najamni radnici sa osnovnom ili srednjom školom, ili će jednostavno dići sidro i otići iz ove zemlje. I 40.000 takvih je otišlo, jer nije imalo mesta za njih. Oni nisu bili podobni, oni mogu samo da smetaju. Oni su problem lokalnom poglavici, jer poglavica mora da bude najpametniji. On mora da rukovodi zajednicom. A zamislite da neko sugeriše poglavici. Evo mi sada sugerišemo svim poglavicama. I Vučiću, i Dačiću, i Dinkiću, i svim poglavicama. Sugerišemo im da je njihova priča laži i obmanjivanja ove nacije, ove države, privedena kraju. Polako i ovaj medijski mrak se razbija. Polako Dveri dolaze u priču da kažu istinu ovom narodu, da ih probude i da im kažu, ljudi, sve ono što se dešavalo je samo posledica vašeg ćutanja, vašeg neangažovanja i izbegavanja borbe. Da ste reagovali ranije, možda bi drugačije sve bilo. Da ste reagovali onda kada su privatizacijom zatvarana preduzeća i da ste imali istinske zastupnike u skupštinama gradova i skupštinama republika, da ste se obratili njima, oni bi trebali da zastupa interese. Tada kažu ljudi, nemojte, ugasit ćete toliko i toliko radnih mesta, ugasit ćete grad, neće imati mogućnosti niko da živi, neće moći da troši, nećemo imati perspektive, nećemo moći da hranimo decu, nećemo ništa moći da radimo. Ali vratit ću vas samo na početak priče. Prvo pitanje je bilo predstavljanje izborne liste. Kažete, Dveri postoje već 14 godina. 15. Politički ste se angažovali, odnosno prvi put na izbore pojavili 2012. Tako je. Ako budete u situaciji da budete u parlamentu, ko će se naći na vašoj izbornoj listi i ovom narodu reći sve ovo što ste vi ovako u kratkom vremenu i u najkraćim crtama do sada rekli? Sa ponosom mogu da kažem sledeće. Nosilac liste Dveri na republičkim izborima je Boško Obradović. Pored Boška Obradovića, jednog od osnivača pokreta Dveri, na listi se nalaze i Slavko Stevanović, koji je predsednik autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Istinski zastupnik, legitimno izabrani predsednik autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Isto ono što je i neko u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Treći na listi je profesor Jasmina Vujić, profesor doktor na Berkliju, drugom svetskom univerzitetu po značaju važnosti, predsednik srpske dijaspore. Pored Jasmine Vujić, na listi Dveri je i profesor doktor Mila Alečković, jedan od najpoznatijih svetskih psihijatara i psihologa, predavač na Sorboni. Na listi je i predstavnik nekadašnje Republike Srpska Krajina, gospodin Ličin. Na listi je mnogo intelektualaca, da ih ne navodi, svih onih slobodnih ljudi koji su stisli petlju i uz puno hrabrosti i naravno sada ozbiljnih udara uspevaju da ispričaju ovu priču. Drznuli su se da progovore, da ujedine sve one koji već ovde na Prtovitom Balkanu i raspadom Jugoslavije i svih onih koji su iskočili iz onog autobusa za koji sam zapričao i otišli iz zemlje, da se čuje njihov glas. Resurse kojima raspolaže ovde i koje ne koristimo, čekajući da nam neko drugi organizuje život, da nam neko drugi obradi njivu ili očisti avliju, mi nećemo nigde da stignemo. Najveći potencijal koji ova zemlja ima su njeni ljudi. Njeni ljudi. I verujte da je ideja Dveri takva, analizirajući problem u kome se nalazi, da sakupimo sve ono što najbolje imamo u političkim partijama i strankama u ovoj zemlji. Zajedno sa dijasporom će biti malo da izađemo iz problema u kome se nalazi. I mi smo oni koji spajaju, a ne oni koji razdvajaju. Dosta je bilo podela u ovom narodu. I na četnike, i na partizane, i na zvezdaše, i na partizanovce, i na komšije iz jednog kvarta i komšije iz drugog kvarta, i ne znam kakvih sve opcije. Dosta je bilo deljenja.
Ajde da malo da se sabere. To sabiranje neće biti lako. Jer imamo mnogo onih kojima ne odgovara sabiranje. Ne odgovara interesima, pre svega, političkih stranaka i opcija, koji drže monopol na bavljenje politikom i koji se bave sudbinama svih nas. Ne odgovara interesima velikih multinacionalnih kompanija, jer će praktično na taj način ovaj narod početi da razmišlja, pa samim razmišljanjem, svojim znanjem i kreativnostima postane ne samo onaj koji će trošiti robu sa zapada, nego i onaj koji proizvodi domaću robu. Ne odgovara ni ovim bankarima koji će plasirati ovde ogromna novčana sredstva sa ogromnim novčanim kamatama, koje su definisane ne samo politikom Narodne banke, nego uopšte i sporazumima koji proizilaze iz Bazela 1, Bazela 2, obaveza Međunarodnog monetarnog fonda, diktata Međunarodnog monetarnog fonda i svih onih stvari koji prosečan građan jednostavno uopšte ne razume. Takav jedan pogled na politiku i buđenje svesti ovog naroda i želja da se dokažemo kao ličnosti koji su u političku arenu, za razliku od drugih političara, ušli kao izgrađene ličnosti, kao ljudi sa karijerom, kao porodični ljudi, kao roditelji. Razlikovaće nas od njih, do sad svih viđenih, jer su oni sva svoja bogatstva, sve svoje ja stvorili kroz politiku. Niko od njih nije imao prilike da kao dokazani stručnjak iz neke oblasti postane direktor javnog preduzeća, pa postane ministar, nego su bukvalno nakon ulaska u Skupštinu Republike Srbije 5. oktobra 2000. godine jednostavno sami sebe promovisali za guvernera Narodne banke, ministra financija, To su sve revolucionari koji su plaćeni da odrade deo posla za šta im se legitimitet za to obavljanje tih funkcija jednostavno dao od strane onih kojima je to odgovaralo u tom momentu i koji su praktično na taj način procesirali sve ono o čemu sam malo pre govorio, a vezano je za sav naš problem za ovih 14 godina. Jer su oni glavni eksponenti onoga što se nama dešava. I nebitno, nemojte da ih gledate lica. Mi smo napisali, vi imate priliku da ta lica gledate svih ovih 14 godina. Sad vam se opet keze sa bilborda, a naš slogan na naših 10 jadnih zakupljenih bilborda stojalo je ne veruj bilbordima. Ne verujte bilbordima. Lažu vas. Sve nas lažu zadnjih 14 godina. Samo interesa sebe i svojih nalogodavaca radi. Sledeće pitanje upućeno vama kao članu uprave rukovodstva Dveri je međunarodni odnosi i diplomatija. Vidite, u ovoj okupiranoj zemlji očigledno nema mnogo volje niti za borbom, niti za zaštitu nekih interesa. I gotovo mogu slobodno da kažem da smo jedina zemlja koja nema strategiju nacionalnih interesa. Nema spoznaju kako će Srbija da izgleda za 5 godina, kako će Srbija izgledati za 10, 15, 20, 50 godina. Niko ne ume da pojasni. Ne znamo kako će da izgleda ni za godinu dana. Ne znamo kako će izgledati ni sutra. A zašto ne znamo? Iz prostog razloga što naša politička scena je takva, turbulentna po znacima navoda i zavisi od trenutnih kretanja na međunarodnoj sceni. Kako god se okrene ćurak na jednu ili na drugu stranu, mi trčimo bezglavo ispunjenju zahteva jednih ili drugih. Interes ove zemlje mora da bude interes Srbije i interes njenih građana. I pokret Dveri, ako se bude ikada pita, a vrlo je izvesno da će se pitati vrlo brzo, jer po najnovim istraživanjima nemontiranih agencija i njihovih ispitivanja, već imamo dvocifren procenat koji nam predviđaju na izboru. A to plaši. To plaši sve ove o kojima sam govorio malo čas. Oni će sada, ne samo da nas uvale u medijski mrak i da nam zabrane da govorimo, nego se pribojavam da će preduzeti neke radikalnije mere da bi nas ućutkali ili jednostavno spustili ispod cenzusa. Ali ućutkavaju najobrazovanije ljude ovog naroda. Ućutkavaju najobrazovanije ljude iz dijaspore. Sve one koji imaju kontakte i mogućnosti da pomognu na pravi način ovoj zemlji.
jer su možda čak i posljedica sukoba između političke i naučne elite. Pa su bili progonjeni zarad ostvarivanja ciljeva i snova nekih političara, a za njih nije bilo mesta u ovoj zemlji, pa su morali da odu iz ove zemlje. A mi smo se odrekli svega što je dobro. Odrekli smo se i sopstvene istorije, i sopstvene tradicije, i sopstvene porodice, i porodičnih vrednosti, i morala. Svega ono što je nekada krasilo jednog srpskog domaćina, jednu srpsku porodicu, jednu državu, ponosnu na sve ono što je kroz svoju nesrećnu istoriju imala prilike da doživi. Pričali ste malo i o ekonomskom statusu građana i o ekonomskom statusu Srbije i mere za ekonomski oporavak Srbije. Pre možda nekih 2 meseca smo izašli sa ekonomskim manifestom. Revolucionarnim ekonomskim manifestom koji predviđa sledeće. Upravajući ove anomalije o kojima sam govorio, koje su rezultirali enormnom stopom nezaposlenosti i povećavanjem duga, gušenjem domaće privrede, dovođenjem stranaca, čak i plaćanjem strancima da dođu. A verujte mi sledeće. Toliko je Aleksinaca na Balkanu, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Mađarskoj, svuda gde je ta Evropska unija i taj Međunarodni monetarni fond uspeo da izdejstvuje tržište, da će veliki svetski investitori doći da investiraju u male gradove samo pod uslovom da dobijaju sve resurse besplatno, da im se plati zato što su došli, da im se plati radna snaga koja će tamo da radi i da ih niko ne kontroliše u onom sferi šta rade. Analizom nekih podataka koji su dostupni svima nama na sajtu Agencije za privredne registre, vidjet ćete da je veliki broj preduzeća koje, kada sada spomenete nekome kao preduzeća koje zapošljavaju ogroman broj ljudi, svojstvena sledeće. Svojstveni su iskazani gubici u poslovanju tih preduzeća. Za Boga, pojedina preduzeća su platila konsultantske usluge povezanom pravnom licu u sopstvenoj zemlji odakle su došla, u onoj meri koliko su platila ukupan iznos svih zarada, poreza i doprinosa za sve zaposlene u godini dana. Pa su onda ubrzanom amortizacijom napravile tolike troškove da su rashodi poslovanja tih preduzeća takvi da dobitka, odnosno profita na kraju poslovne godine jednostavno nema. Pa uvoze sirovine po 10 eura, ovde im rade za 15.000 dinara mesečno, a onda gotove proizvode prodaju po 2,5 eura i prave poznatom kupcu, odnosno zavisnom preduzeću, osnivaču te firme u inostranstvu. I prave poslovni gubitak iskazan milionima dinara. Šta oni u stvari rade? Oni na taj način nagrađuju sopstvene akcionare kroz te i takve iznose plaćanja konsultantskih usluga. Ovde onemogućavaju manjinske akcionare preduzeća da dobiju dividendu, uskraćuju državu za porez na dobit i ne plaćaju. To gomilanje takvih finansijskih rezultata iz godine u godinu je dovelo do toga, na primjer, da pojedina preduzeća imaju iskazane neto gubitke ili gubitke iznad visine kapitala po par miliona eura. Svesno odrađene aktivnosti. Zašto? Zato što država nije našla mehanizam kako te svoje prijatelje iz inostranstva da obuzda u isisavanju resursa ove zemlje. A s druge strane, nisu ni smeli da se pojave tamo, jer radnike koje su doveli i koje su zaposlili ti strani investitori su u startu prodati. Niko više ne sme da se bori za njihove interese.
Zašto? Zato što kada su ih doveli i dali određene resurse, rekli su im, znate, imate 400 radnih mesta, 400 partijskih drugova i drugarica će početi da radi u toj firmi, ali niko nije definisao po kojoj ceni. Nego oni jadni tamo ljudi, tada prodati od strane sopstvenih političkih partija, su otišli i počeli da rade za platu od 150 do 200 eura, ali platu su zarađivali za rad ne od 8, nego 12 i više časova dnevno. Sada proklinju i sebe i one koji su ih zaposlili. Niko od političara ne sme da im se pojavi u preduzeću. Niti jedna inspekcija rada, niti jedna komunalna, niti jedna ekološka inspekcija može da ode i da postavi pitanje stranom investitoru. Kaže, gospodo, dajte mi, objasnite mi kako ste napravili gubitak, zašto smo vam dali po 10.000 eura za svako otvoreno radno mesto, vaš kapital se istopio ili otišao iz ove zemlje, ne znamo kako, ali ja sam objasnio na koji način, zašto i na koji način vaši radnici, naši prijatelji, naša braća, rođaci i tako dalje rade po 10 ili 12 sati, zašto im ne plaćate prekovremeni rad, zašto padaju u nesvest, zašto ih maltretirate, zašto onima koji žele da odu na porodiljsko jednostavno ne date da odu na porodiljsko, zašto one koji su ostale trudne kada odu na porodiljsku skraćujete mogućnost da prime punu zaradu, nego im plaćate 65% od zarade. Sve su to pitanje na koje jedna ozbiljna država i jedna vlast mora uvek da ima odgovor. I niko od ovih koji su trgovali sopstvenim narodom to neće javno da kaže. Jer se, za Boga, ne usuđuje. Izgubit će partnere, izgubit će finansijere za sve svoje političke aktivnosti, izgubit će finansijere za svoje bilborde, za svoje propagandne aktivnosti, za svoje medije, za svoje televizije, za ubijanje svesti ovog naroda. Jer što imate više gladnih i neobrazovanih ljudi, lakše ćete njima vladati. Imaćete jednu mirnu, poželjnu situaciju, upravo ovakvu kakva je danas. Recite mi, da li pokret Dveri ima rešenje za problem korupcije i tajkunizacije u Srbiji? Sagledavajući sve ovo što sam sada pričao i ovih 14 godina, jasno je da se srpsko društvo u toj meri polarizovalo na one ekstremno bogate i na one koji gotovo nemaju za osnovnu egzistenciju. Ti ekstremni bogati su oni koji su nastali upravo u periodu raspada one velike zemlje, šverca, cigareta, goriva, da ne govorim oružja, možda droge ili ne znam čega sve ne. S druge strane, oni koji su u procesu privatizacije kupovali preduzeća za po 1 euro, kupovali burazerskom privatizacijom, dobijali određene resurse. I oni su, nakon te primarne akumulacije kapitala, ostvarili ogromno bogatstvo. Ne pitajte me kako sam ukrao prvih 10 miliona eura. Pošteno radio. To je njihov motiv. A ono što će im se zadesiti onog momenta kada se Dveri budu pitale je sledeće. Nećemo mi dokazivati da je on ukrao, nego će on morati da dokaže kako je zaradio sav taj novac. Sve što ne bude dokazao kako je zaradio, iz kojih izvora, prateći bilansne pozicije, prateći promet po računu, prateći njihovo, na kraju krajeva i porodično poreklo, možda neko i dobio neko nasledstvo, sve to stoji. Sve što ne bude dokazao, platit će porez od 100% na nedokazanu imovinu. Praktično ćemo je uzeti i vratiti narodu. Kao što će deo te imovine prodajom moći da posluži, ako ništa drugo, onda za pomoć i za subvencije za započinjenje privatnih poslova domaćim privrednicima i domaćim preduzetnicima, a dobar deo tog novca može da bude iskorišćen i za stvaranje Srpske razvojne banke. Vidite, danas sve banke koje su na tržištu Srbije su profitno orijentisane i gledajući sopstvene interese, one mere sva svoje ulaganja, odnosno kreditne linije, gde će ih uložiti i kako će naplatiti sve, koliko će zaraditi i tako dalje. Imajući u vidu tu negativnu strukturu koja nas već godinama
opterećuje u smislu same industrije, pre svega, koja je uništena, koja je privatizacijom opustošena i nefunkcionisanja, te iste. Pokušat ćemo da taj novac preko Srpske razvojne banke uložimo u domaće preduzetnike i za započinjanje poslova, da će nosioci tih poslova biti domaći privrednici. Jako je važno da sva akumulacija, odnosno onaj višak para kroz zaradu, ostane u Srbiji i da se on ponovo uloži u proširenje obima proizvodnje. Na ovaj način, do sad kako je funkcionisalo i kako je omogućeno velikim svetskim firmama, koje su, sticam okolnosti, došle ovde, i pored ovih anomalija o kojima sam govorio, ima i onih koji svakako zaslužuju poverenje države i naroda, koje rade u skladu sa zakonima, ali kompletnu svoju akumulaciju iznose van zemlje. Znači, praktično sav neto dobit posle plaćanja poreza transferišu u sopstvene zemlje. Tako, na primjer, 1.400.000.000 eura su samo banke iznele posle plaćanja poreza. Da ne govorimo o preduzećima koje se bave telekomunikacijom i tako dalje. Znači, ima tu puno para. I upravo zbog tih para je još uvek ova jagma oko izbora i ovih ležinara koji vrebaju sada da preko određenih davanja ustupaka, političke partije i tako dalje, prigrabe sebi neki procent. Ono što nas jedino može da izvuče u ovom momentu je činjenica da moramo da se okrenemo sebi, sopstvenim interesima, interesima domaće privrede i domaćih preduzetnika i da se njima pomogne. Ako je moglo da se da po 10.000 eura za novootvoreno radno mesto stranim investitorima, to onda može da se da i ako ima para, a nema ih u budžetu Republike Srbije i biće ih sve manje, verujte, moći će da se da i domaćim privrednicima. Postoje tu mnogi modusi i mnoga rešenja. Primjera radi samo 1.770.000 hektara obradivih ovih površina u Srbiji mi ne obrađujemo, a imamo 1.300.000 nezaposlenih trenutno. Popriličan broj nezaposlenih može da se zaposli ako aktiviramo te resurse. Ima puno resursa kojih možemo da u vrlo kratkom vremenu osposobimo. Imate preduzeća koja su posle neuspešnih privatizacija vraćene nazad državi i nalaze se sa kapitalom u tom akcijskom kapitalu države. Ta preduzeća, njihovu imovinu, jednostavno treba aktivirati. Postoje razni modeli, čak postoji model da se iz sistema primarne emisije finansiraju određene aktivnosti, ali strogo kontrolisane primarne emisije. Međutim, analizom svega onoga što bi nekako moglo da bude rešenje problema, došli smo do neverovatnih činjenica. Primjer, zakon o Narodnoj banci, član 18 zakona koji je predviđao jednu mogućnost upravo sekundarne emisije hartije od vrednosti, odnosno jedan vid primarne emisije i mogućnosti da se tim novcem finansiraju inicijalne aktivnosti nekih preduzeća koje bi država započela da otvara, su jednostavno po nalogu MMF-a zatvorene. Član 18 ga ima u zakonima iz te godine i onda ga nema. To je jedan od ventila koji je mogao da posluži upravo u ovoj klackalici povećanja vrednosti dinara i enormne količine ponude deviza na tržištu. Svi ti mehanizmi, kad uđete u analizu onih koji se bave tim problemima, će videti da su po nečem nalogu, a po donošenju odluke dizana dva prsta, ovih istih novih i onih istih starih, upravo napravili problem da mi nemamo sada niti manevarskog prostora da nešto radimo i zato tvrdim da je napuštanje tog neoliberalnog koncepta i saradnje sa MMF, pre svega Svetskom bankom i svim tim interesnim grupama, primarni cilj zaštite domaće privrede i opstanka naroda, makoliko to surovo zvučilo. Gospodine Mitroviću, nekih 11 minuta nam je ostalo do kraja naše večerašnje emisije. Srbija, Rusija i Evropska unija, kad je pokret Dveri u pitanju, znam da je Srbija na prvom mestu. Prvo i najvažnije, Srbija i srpski interesi. Treba napraviti razliku, to javnost i narod treba da zna, šta je Evropa, a šta je Evropska unija. Tekovine Evrope su jedno, civilizacijske, a Evropska unija je nešto sasvim drugo. Rusija
sa svojim interesima, kao globalna sila, je ona koja sada nama pruža mogućnost da na isti način, malo preprojektovanom pričom, nagradi naše preduzetnike i proizvođače na taj način što će kupiti robu od nas. A mi resurs koji imamo, taj potpisani sporazum, gde možemo da na rusko tržište izvezemo robu bez carina, ne koristimo u meri u kojoj bi trebali da ga koristimo. Ne koristimo ga i evo već ima naznaka da je zahtev Evropske unije poništavanje sporazuma o bezcarinskoj trgovini sa Rusijom na tapetu i da ga treba jednostavno poništiti. Dokle ćemo mi da idemo za interese i Evropske unije, to bez pogovornog puta Evropske unije? Da li ovaj narod može jedan put za sva vremena da shvati da mora da meri, da vidi i da je svestan onoga šta dobija i onoga šta gubi? Neki dan gospodin Dačić kaže dobit ćemo 10 milijardi eura nečega. Da, gospodine Dačiću. A da li znate koliko je vrednosti ono isto Kosovo koje ste tek tako zarad tih 10 milijardi eura koje vas spominjete prodali? Znate li vi da su se otimali i osiromašenim uranijom gađali sve ovo naokolo na relaciji Đakovica, Peć, Priština i tako dalje, samo s ciljem da bi oterali narod i da bi rudna bogatstva, Trepče i svega onoga što su rudna bogatstva i bogatstva Kosova prigobili sebi, a ne dali Albancima? Znate li da je rudnik u Leposaviću, da je okno na teritoriji Kosova i Metohije, ali da se ruda crpi ispod Kopaonika, ispod granice, znači ispod u zemlji Srbiji? Hoćete li jedan put da progledate? Ili ćete zarad nekih sitnih interesa, opstanka na vlasti i vašeg švrćkanja avionima, onim luksuzom, vašim silnim pojanjima po raznim kafanskim stolovima i manifestacijama pokazivati silu, a time i na taj način se odricati svih nas koji živimo u ovoj zemlji, praveći nas robovima. A i manje više nas i trebate da napravite robovima, jer evo 12 ili 14 ili 25 godina i ćutim. Ali zamislite biti još veći robovi od nas upravo tom činjenicom što nema ko da progovori. Nema, medijski mrak je zatvorio svaku ovakvu priču. Medijski mrak je takav da jednostavno treba da se vidi gospodin Vučić sa svim svojim obećanjima i jednom budućnošću koju treba da težimo. A izvinite, ko je gospodin Vučić? U čemu je on to nov? Kada kažemo budućnost koju težimo, šta više, koja je to budućnost? Je li Vuk Drašković budućnost? Je li Vulin budućnost? Je li Goran Vesić budućnost u koju verujemo? Je li Vuk Drašković budućnost u koju verujemo? Ti isti su koalicijni partneri gospodinu Vučiću. Pogledajte te anomalije tih konglomerata od političkih partija koje idu u nameri da osvoje vlast, pa idu 5 njih, 6 političkih opcija, koje nemaju blage veze jedno sa drugim. Niti može da ih išta ideološki spoji. Kako možete da spojite Vuka Draškovića i gospodina Vulina, na primjer? A zajedno su u čekaonici SNS. I imaju nameru da budu zajedno u jednoj vlasti i to samo pokazuje činjenicu da su završili dobre poslove za inostrane partnere ili kao što je to uradio Vulin, kao što je to uradio Dačić, kao što je to uradio gospodin Vučić i bit će nagrađeni. Biće nagrađeni sa još 4 godine manipulisanja, još 4 godina pravljenja sebi nekog bogatstva, jer još ima para. Ovo je bogata zemlja. Evo do kraja još nekih 5 minuta izborne i postizborne prognoze. Eto, dotakli ste u malopređašnjem odgovoru i odgovor na ovo pitanje. Iskreno se nadam da probijanjem ovog medijskog mraka i svim ovim zašto se pokret Dveri zalaže, poznavanjem svih ljudi koji su u pokretu, ljudi koji su u svojim sredinama prihvaćeni pre svega kao čestiti i pošteni ljudi, ljudi sa karijerama i ljudi koji mogu istinu da se bore, govoreći i iznoseći pre svega istinom, jer nemaju repova iza sebe, jer nemaju problema u svojoj istoriji ili biografiji, će biti jedini sposobni da taj proces iznesu do kraja. Proces, a ne akt. Ovo je proces koji će trajati.
Znači, ova borba tek počinje. Mi, doduše, imamo malo vremena za zaštitu nacionalnih interesa, ali moramo svom silom da se izborimo da što pre stvorimo mogućnost za opstanak ove zemlje. Zemlje koja godišnje gubi 400.000 stanovnika. Zemlja koja proganja 40.000 najobrazovanijih iz ove zemlje. Zemlja koja ne vodi računa o budućnosti svoje dece. Zemlji koje je sopstvena istorija nije interesantna, ali je zato interesantan veliki brat. Zato nam je u dodvoravanju političkim elitama na zapadu vrlo bitan stav kakav ćemo imati povodom pederbala, promocije homoseksualizma. Sve te stvari o kojima ja govorim su nametnute vrednosti sa zapada, a namenjene uništavanju naše sopstvene tradicije, naše porodice i porodičnih vrednosti. Cilj je prost. Trebate da imate, naglašavam, dovoljno veliko tržište za naše proizvode, dovoljno glupog i nedokovanog naroda koji neće da se bori jer ne razume ništa, jer je gledajući Sulejmana Velikog do te mere zaludeo sebe da jednostavno ne vidi više ništa okolo i da jedva čeka da mu se završi dnevnik kako bi seo da odgleda jednu drugu, mnogo lepšu sliku veličanstvenog istrebljivača Srba pre jedno 200 godina. Znači, da li shvatate da smo mi u svakom segmentu podebelo zagazili u problem iz koga jako teško možemo da izađemo? Gospodine Mitroviću, eto, još 3 minuta do kraja, ako imate još nešto za kraj da dodate, bit će nam drago. Na ovu temu može mnogo da se govori. I meni je žao što imamo retku priliku da progovorimo uopšte. I ponovo vam se zahvaljujem na gostoprimstvu večeras. Nadam se da će ovi mladi ljudi ovde u Aleksincu, koje ja stvarno poznajem i koje izuzetno cenim i poštujem, koji su pokazali jednu otvorenu priliku da se izbore ne samo za vrednosti za koje se pokret Dveri zalaže, nego da ih i manifestuju i proširuju dalje, praktično s ciljem da ovaj narod stvori realnu sliku samo sebi i da može da opstane. To je poenta ove priče. Dveri su zabranjene, smetaju, kvare dilove, mešaju se u poslove tamo gde ne treba da ih bude, a jedna smo velika nepoznanica jer nemamo iza sebe teret koji mogu da nam prišiju. Jedno vreme su nas svrstavali u klerofašiste, u neonaciste, da imam pojma šta je sve već vela priča. A onda je najbolje bilo jednostavno ih ignorisati, kao da ne postoje. Ali se buđenje naroda dešava. Nije ovaj narod ni najmanje najedan, niti glup. Ovaj narod je samo umrtvljen. I ta slika ovašeg naroda je sasvim dovoljan pokazatelj svega onoga što su rezultati i u ekonomskom, i socijalnom, i u domenu kulture, i sporta, i svega onoga ostalo što proizilazi ekonomije i takvog jednog stava prema životu. Gospodine Mitroviću, eto, hvala vam što ste večeras bili sa nama. Hvala i vama što ste nas pozvali. Ja se iskreno nadam da ćemo imati priliku da čak i u nekim sučeljavanjima sa političkim neistomišljenicima progovorimo i jednostavno porazgovaramo ne više nego kao braća. Evo, poštovani gledaoci, stigli smo do kraja još jedne emisije Predstavljanje. Hvala na pažnji, želim vam prijatno večer.